Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Indian National Congress madagasngi ka khat khanai tarik no pra arja arpsau kala penbenai ki kirtong bane khun hagi election shaki yeng dorbar Khasa Hills Autonomous District Council barka Jainta Hills Autonomous District Council ha ka baga jing thap vote kanong ha ka arpoi tarik rempang arjar arpusan ya ka thup kerteng jong ki kirtong ki bagan thup khat sangut na ke HADC bat khat wengut na GHADC la penbenada u president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H Pala ha Congress bahawan Uba pala ulaong bakidang don syuk ki constituency kiba ka election committee kan sedang kami benya bat an sa penbena kham hadien yaki kirtong don meeting naka PEC Pradesh Election Committee jongi isotnar ban itu ipi ba nilarai katto kan iki candidates khat sangut napa KHADC bat khatbegun na GHADC kiba tam ngin sele adin nama kidon ki sit kiba bon kiba apply ni hable work ni hab persian ban penban ka consensus na do block do district kata wa ni klem la ban rai baro senrai dengan hable work haga jo ko porro ni sio don't come hi swa ka Christmas ni de ban declare ki candidates ki jongi namar kibiru ki kmil ti barabor hi ba kat pan pat declare ka congress imat ka movement ro kan pat don tinggi satenat ba min IEP mata la don meeting la pas deli ila ayok ka approval on dadi pada pan announce tinggi list sa IEP telah di yang ban pule ron pule ini natrekam don kan ban pule sa IEP ki list te singsang ila finalize na mawati no umsning na sarangkam na maukanro na shela na melim nong temai na lain ukra maukar Jayau, na Maulai, na Nong Spung, na Mairang, na Ramrai, na Mau Kerwat, na Jainta Hills pat, na War Jaintia Hills, na Klet Terci, na Modemai, na Mensengat, na Baroto, na Safai, na Raliang, na Shampung, na Motlong, na Sutnga, bat na Narpo. Te setelah barang lepi ba mentai ki pun ki samla ro ki ba participate hakane ka election. So si bat pan ong long kami te tang na Jainta Hills kawai nang ni na kasil ki don ki pa participate ndri kampat don hakane ke list akan next list kermen bakin sedan ki long kami ro te daras ka try na pikwa ke ingin sa circulate kan ka press release ni sa IEP nan sa la draft ni da parang ngin sa IEP da kasir ni sa IEP bat ki kerteng ni sa IEP kubli sibon kermen ba kajing yarap jompi kajing yarap ban pen sapeng gani ko kubar ki bru kintip ki candidates kermen ba ki no yele ro ki yok mansip